yaa afaan oromoo wannin si dhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu arafaa dhaabbatu guyyaan torbeeysaa baatii hajji'ii hoggaa dhufe salaata subhi'ii booda imaamni dubbii dheertuu yookaa khutbaa takkitti beeytii maddi'itti takka ka'baa maddi'itti dubbatee warra hajjii godhu gorsa khutbaan imaamni warra hajjii godhu gorsuudhaaf makkatti dubbatu tun dubbii dheertuu inni yeroo hajji'ii dubbatu afurirraa takka isiin ta dura dursooti ta lammeeysaadha khutbaa guyyaa arafa'aati ta sadeeysa'a khutbaa guyyaa iidaa minatti godhu afreeysan khutbaa guyyaa lammeeysa'a kan iida booda kan minatti godhu khutbaa hunda keessatti waan dalagaa hajji'ii ta'e kan yeroo san dalaguun dirqamaati warra hajji'ii yaadachiisa takkaayuu dubbatee isaanii ibsa khutbaan hundinuu zuhurii booda ammallee takka takka tan guyyaa arafa'aa malee isiin lama ammallee zuhurii dura duuba imaamni khutbaa guyyaa torbeeysaa baatii hajji'ii godhu keessatti wanni hajjaajota itti ajaju boru guyyaa saddeeteysaa baatii hajji'ii ganamaan baya'aa gara minaa yaa'aa jechu duuba borummaa san guyyaa saddeeteysa'a eega subii salaatanii imaama wajji gara minaa bayan mina bakka hoggaa makkarraa gara arafa'aa deeman dura dursoo itti dhufan duuba minatti zuhurii asrii magriba ishaa'ii salaatanii mina bulan hanga aduun baatutti hoggaa makkarraa gara minaa bayan hunoo akkana je'uun gaari اللهم إياك أرجو ولك أدعو فبلغني صالح أملي واغفر لي ذنوبي وامنن علي بما مننت به على أهل طاعتك إنك على كل شيء قدير معنى الإساء يا ربي كان أنخجل سما كان انكت السما يا ربي وان غاري أن حملت نجيس نكون نمسيس دلقا غاري نالافس دليتيا هندناف أرارم وان warra dubbii tee dhagayuun qananiiftun na qananiisi naa kenni ati kan waa hundarratti dandayu aamiin duuba hoggaa halkan sayleysaadhaa mina bulanii subii salaatanii aduun baate ka'aniiti minarraa gara arafa'aa yaa'an wanni namni gara arafa'aa deemu je'uun gaari'ii waan as deemu kana اللهم إليك توجهت ولوجهك الكريم أردت فاجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا وارحمني ولا تخيبني إنك على كل شيء قدير معنى الإساء يا رب أن جرك جرجل أن فولكيت فدا دليتيا ديفمنا قد حجيتيا قل قلنا قد يا رب رحمة ناقد يا رب نن هونجسني نملكس أتي يا رب
eegasii kan waa hunda dandayu aamin guyyaa arafaadhaa kana talbiya'aa fi qur'aana qara'uu fi salaat ala nabiyyi fi nabiyyicha irratti nabii keenya muhammad irratti rahmata buusuudha fi du'aa'ii godhatuu akkaan heddommeeysan keessattuu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جتشو يا رب الدنيا أردت وان قارنو خني آخرت وان قارنو خني إبدر نجانو باسي جتشا هدوم ميسان هقا قرأ رفعا ديما كرا قارة ضب جأمو بربيو ديمو اوتو قاري ammoo hoggaa arafa'arraa deebi'an karaa gaara lama kan ma'zameyni je'amu jidduu bayu deebi'uutu gaari duuba hoggaa gara arafa'aa yaa'an minarraa gara arafa'aa yaa'an odoo dirree arafa'aa hin geenye bakka namiraa je'amtu qubatan duuba hanga zuhriin gayu arafaa hin seenanii achuma taa'an hoggaa zuhriin gaye imaamni ka'eeti odoo hin salaanne khuxbaa lama qara'a dheertuu lama dubbata waan arafaa keessatti dalagan ummata beeysis'u jecha eegasii zuhrii fi asrii walitti qabanii salaatan odoo guyyaan sun guyyaa jum'aadhaa ta'e jum'aa hin salaatan bakkeen bakka qubsumaatii miti duuba hoggaa salaata masjida namira'aa kan masjida ibraahiim je'amutti salaatan kanarraa raawwatan gara arafa'aati yaa'an dachii arafa'aa seenan dachii arafa'aa seenu'uuf qaama dhiqatuun ni barbaadama dachiin arafa'aa wasana qabdi masjidni namira'aa cina'aan arafa keessa jira masjidni namira'aa hangi arafaa keessa jiruu fi hangi kun alaamaadhan adda beekam gamni araf'arraa ala jiru gama qibla'aati dachiin arafaadhaa hundi bakkuma dhaabbatan namni dachii arafa'arraa bakkuma takka dhaabbate dhaabbatiinsi isaa fayyaa taya haa tayuu irra caalan bakka dhaabbatanii bakka dhagaan gurguddaan jiru maaliif bakkeen sun bakka nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu dhaabbate bakka gaara yookaa tulluu jabalul rahmaa je'amtu tulluu jabalul rahmaa je'amtu kan raasaa yookaa wal akka dirree arafa'aa jiru jala wanni beekuu qabnu lafti arafa'aatun haramarraayii miti akkasuma bakkeen laga uranaa je'amtu ammallee bakkeen namiraa je'amtu haramarraayii miti masjidni ibraahiim kan amma masjida namiraa je'amu gamni duraa haramarraayi ammoo gamni boodaa arafa'arraayi alaama'aatu utubaa
masjida irratti kaayamee wasana yookaa daangaa isaan lamaanii adda beeysisa. waan arafaa dhaabbatuun isi'i malee hin argamne. tokkoffaa kan duraa eega waytiin yookaa yeroon dhaabbataa geessee dhaabbatu. waytiin dhaabbatiinsaa yeroo zuhuri'ii tan guyyaa sayleysaa baatii arafa'arraa qabdee hanga yeroon salaata subhii kan hurneysaa baatii hajji'ii seentutti. namni yeroo dubbannirraa waytii xiqqoo dirree arafa'atti argame dhaabbatiinsi isaa fayyaa ta'eeti jira. dhaabbatiinsi isaa fayyaa ta'eeti argama. ammoo namni waytii tana keessa dhaabbatuu dhabe takkaayuu oole matumaanuu dhaabbatuu dhiisee takkaa waytii san dura dabarsee takkaa irraa booda aansee hajjiin isaa dabarte. hajjiin isa dabarte. lammaffaa kan lammeeysa'a namni dhaabbatu nama ibaadan isaa yookaa dalagaan isaa fayyaa taatu tayuu. tanaaf jecha namni gaggaba qabu tokko yoo dhaabbate takkaa namni machaayan yoo dhaabbate dhaabbatiinsi isaanii fayyaa hin tayu. ammoo namni dhaabbatiinsi isaa fayyaa tayu yoo lafa arafa'aa keessa dabre odoo isaa quban qabnellee ta'e odoo isaa rafullee ta'e odoo lafti lafa arafa'aa tayuu beekullee baate samii keessa dabruu lafarra dabruu dhaabbatiinsi isaa fayyaa taya. sunnaa dhaabbatiinsaa ammoo dalagaan dhaabbatiinsaa tan irra caaltu waan as deemu kana tokkoffaa isaa waa yaabbatu dirree arafa'aa dhaabbatu'uutu lafa dhaabbatu irra caala. ammoo dhalaan tattaa'uudhatu isaaniif irra caala. akkasuma qarqara dhiiraa dhaabbatu'uutu isaanii irra caala. lammaffaan xahaaratee isaa qiblaatti garagalu dhaabbatu. sadaffaan isaa soomana hin qabne dhaabbatu. afraffaan qalbii takkaan dhaabbatu du'aa'iidha fi talbiyaa heddummeeysu akkasuma qaraatii qur'aanaa heddummeeysu. isaa dhaabbatu waan kana dalagu ammallee isaa taa'u isaa deemu hoggaa du'aa'ii godhatan hanga ceeku'utti harka ol fuudhan. takka ol fuudhun ni barbaadama ammoo mata'aa ol hin dabarsu. harka ol fuudhuu mata'aa ol hin dabarsu. ammas qooqa gaqqabatu akkaan qooqa ol fuudhun ni jibbama. ammallee akka inni gara rabbii haajamaa ta'e ammallee rabbiif if xiqqeessuu isaa akkaan mul'isuu heddommeeysu. rabbitti wawwaatuu heddommeeysu. haa tayuu waan kadhate rabbiin naaf hin kennine je'ee hin tursiifatin. kajeellaa
haja beessu du'aa'ii hunda sadii haa godhu yookaa haa deddeebisu du'aa'ii isaa wanni jalqabuun rabbi faarsu waan isaan hin malle hundarraa isa qulqulleessuu fi rahmataa fi nagaya nabirratti buusuu fi aalii nabirratti buusuuni hoggaa fixus hoggaa du'aa'ii fixus waan dubbanne kanaan fixu irra caalan du'aa'ii guyyaa arafaadha irra caalan du'aa'iidha guyyaa arafa'aa kan as deemu kana لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي نسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح آمين معناه نساء ربي ملي واق نبراهن جيرو واق أتوكيتش هرياهن قبل موتمان تساتي فارلين تإساتي قالني كإساتي إني واهن درت دنديا يا واق قالني كيتي كان أكنتي جنة قالت سيف قلتنو أما اللي قالني قالت نتي جنة سي قلتنو تشالو كيتي وان قالت تاي وان فارو تاي سيتو حق أقودت نمني براكن حق أقودتو هنجر واني نمني irratti faarfamu hundi teeti yaa rabbi yaa waaqa sagadiinsi salaanni kiyya siifi hajji'ii fi umraan tiyya jiru'uu fi duuti tiyya siifi taati an gara keetan deebi'a wannin an if duubatti dhiise hundi keeti takkaayuu teeti yaa rabbi azaaba qabri irraan sitti maganfadha ammallee waswaasa qomaa yookaa gara arraan sitti maganfadha ammallee dubbiin narraa wal dhaw'urraan narraa adda faca'urraan sitti maganfadha yaa waaqa balaa qilleensi deemuun irraa na eegi balaa qilleensi deemuun irraan sitti maganfadha aamiin guyyaa arafa'aa bakka dhaabbatanii fi haaluma hundatti talbiyaa yookaa labbeeykaa heddummeeysun akkaan barbaadama wanni gaariin gosa du'aa'iidhaatii fi gosa zikri'ii tan adda addaa je'u yookaa fidu taraa takka qur'aana qara'ee taraa takka waaqa kadhatee taraa takka talbiyaa godhee taraa takka tahliila taraa takka takbiiraa taraa takka صلاة على النبي قد تكا تكا استغفار قد خبآ ربي خدته نما وجي خدته لبو إساتي في هذا أبا إساتي في فر إسا جال اللوت هريا نما إساف تولي هنداف نما
دعائي إسات دامته هنداف أمة إسلاما هنداف قيا أرفعا دعائي قدني ربي خدتون أكام بربادما يا ربي دليوكا شبو هندر دي بئ جئ أفانينس دبته يا ربي دليوكا شبو هندر دي بئ جئ أفانين دبته قلبي دن ياد أكام بربادم hoggaa du'aa'ii fi zikrii godhu booyuun ni barbaadama bakkeen sun dirreen arafa'aatun bakka balleessaa hundarraa itti deebi'anii imimmaan dhangalaasanii booyanii rabbitti wawwaatanii diliin namarraa itti dhiqamtu kan wanni kadhatan itti namaa kennamtu dirreen arafa'a bakka warri rabbiin maraxatee yaame awliyoonni isaa itti walgayu wanni je'ame arafaa dhaabbatuun yoo guyyaa jum'ataa gaxxame yookaa qunname nama dirree san dhaabbate hundaaf ni araarama du'aa'ii dirree arafaadhatti godhatuun barbaadamurraa hunoo takka tana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لي مغفرة من عندك تصلح بها شأني في الدارين وارحمني رحمة من عندك أسعد بها في الدارين وتب علي توبة نصوحة لا أنكثها وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة واغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ونور قلبي وقبري وأعذني من الشر كله واجمع لي الخير كله أستودعك ديني وأمانتي وقلبي وخواتيم عملي وجميع ما أنعمت به علي وعلى جميع أحبابي والمسلمين أجمعين آمين. معنى الإساء يا ربي خير وان قاري الدنيا آخر أتنوتلو نوكن عذاب إبدر نجان باس يا واق أن لبوتي يميد دا هدو قدو ميد نمني دلي نماف أرار مسمالي هنجرو يا واقا تولا ناف أولي ناف أرارم رحمة ناف قد أتي كان نماف أرارمي رحمة نماف قدو يا رب إفما برا أرارم الدنيا آخر أتي هالا خيطلتو ناف أرارم أما اللي رحمة الدنيا آخرانا تلتو رحمتنا قد يا رب بالما الدلي دي سؤوق القلو كنن أبدو ما هندين نكون نمسيس نسينسيسي ناكني إرتنا غرغاري يا واق كراك أجيلو كنن إراهم مين نكابسيس
yaa rab xiqqeenya dubbii tee didu irraa guddina dubbii tee dhagayu'utti na godaansisi yaa rab halaal keetin haraamirraa na duroomsi dubbii tee dhagayu'uun dili irraa na duroomsi yaa rab kennaa teetin kennaa nama sintayinii hundarraa na duroomsi qalbii tiyyaa fi qabrii tiyya naa ibsi waan hamtuu hundarraa nagaya na baasi waan gaarii hunda walitti naa qabi yaa rabbi deen kiyya amaanaa tiyya qalbii tiyya qaama kiyya dalagaa tiyya waan gaarii itti booda naa aansuu waan gaariidhatti booda naa aansuu waan gaarii naa kennite mara kan nama kiyyaa kennite mara kan nama islaama ta'e kennite mara yaa rabbi sitti dhaammadhee naa tiisi shanaffaa wanni hoggaa dirree arafaadhaa dhaabbatan irra caalu gaaddisayfatuu dhabuu yoo kan oow'i isa miidhu ta'e malee jahaffaa wanni gaarin hanga aduun seentu dirree arafaadhatii deemuu dhabuu akka halkanii fi guyyaa dhaabbatuun isaaf argamuuf jecha torbaffaa guyyaa arafa'aa waan gaarii dalaguu heddummeeysuu akkuma hurnan duraa kan baatii arafa'aa hunda keessatti waan gaarii dalaguun barbaadamu waan akka sadaqa'aa faa